Hello, ma'am, ngasi sumo ma'am gimin na ko ngada ma'am ta kanan ni kan ba video no pom pudon laksai adong ngasi video sidi mainly ai kana gumba sigraba natra kana hingi ba amta kana amta ka mari lena jade ko sidi ai just ai content gi part amo ina sum ma'am da sum mathang lo ka sarap topic ki sarwa mo ina ma'am da kitang kana gatra ma'am da sum mina ko ngai gatra kan no lo ka sarap topic ne ma'am da sum Bollywood Hollywood movies da uri da na ko ke ta mi je siro kan da ai ta ne siro ga sum ma'am na private hospital kai da inja laga बिल पेशेंट बलराम नागपाल के नाम पे बना दीजिए Siraba mi do sum hingi sor holi ka ana sum private hospital sing da toro ka sum paisa lo bo game sum movie de am ui da na ko adu mai na to do ka ta akoina khitan knowledge to lera ga di cc u bangam dre adu ta di ma je siri na tra hai na sum ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है ड्रामा शुरू कर दो Postal gi site ta argue masa ama sum to we ai dana ko adu gi matang da kai aina ngasi gi video sida mainly focus to de kai test to ga di si gi Siraba yai ko li adagi doctor na kamai na asi baji diagnose to wi hai bai matang gi video ne इनका केस बिगड़ता जा रहा है हेमरेज है आई थिंक न्यूरोसर्जन को बुलाना पड़ेगा आप भगवान को बुला लीजिए बस उनको ठीक कर दीजिए आर यू श्योर श्योर उनकी फीस 2 लाख रुपए है कोई बात नहीं मैं अरेंज कर दूंगा ओके ma'am video je hotu kana ma'am da ina haijening baje sum lance yam kana tawri ado taws taw gini kai no di sidi community ani gi marak ta to conflict na te kan ka ta geopolitical war ni na hai tai no moina lotion gyar ga di haying adum lotion la su ya ba pone ba adai da amada ma mo haijen amada ma mo haijen lotion loina lotion da bagine ba ma'am su hena khangbiram ga ni ka ta community ni marak ta to conflict su kam bui to ten hardly week ani da dum loi ba ya ba pone ba adum moina ma'am su hena khangbe na ko kaladan project kana hai lei ba kholi ba ado sidi manungi geopolitical war ni na sungloi loisaloi moina loining matam da loirak teni ba aduna akoi je ka ta we are just escape what hai ta ne ko akoi je bali ki ha meng moina sizna ba moi ki kana ba yeng na ba gi namak ta gi site gi hajening ba je lance su dum ngasi heng loi do ba na tam ni na agi chanu pi sing naw no pa sing adum like su dum ni thi na tam si thaina lan gi matam da bo school college su ti tha da ba ne ba kai gi no di like knowledge gain tau troga di hai tare ne ko generation ama na mangi ba ya bai sans ne ba si generation de mangi tar ga di hai kana na mu lai ba se rule ta ho ne sum che da di yam thina phaja ba man bai wa ne ba ko so ji klai wi kono pibam ja ayo ne ko na tai na ngau kan 2001 2 gi pibam da dum hanjal la ba ne hai tare sidai de dum yam lai na ba sha tan ba ya ba crime adai ke am thola ni da na ko yum sidai adum sina si o ja ga sunu ya Maitai nongsa koi gi yambasing mayam lairambasina koi mayam de ngasi nuaina famungda tumba pangjarineba ado sina si oi redo ma'am ai video tum mayon jalase akoina siba na death na haije teje makhan ni thokna khai dok pe ai ba cellular death hai bang ba dagi molecular death hai bang cellular death side de akoina brain stem death adai akoina brain je siba hai tai adagi respiratory system akoina sor hon ba adagi circulatory system akoina heart pump toije moi hum je akoina tripod of life hai ba kai no harga di akoina manipuri daga harga di yo sabi makong mai ba sigi ahum ji manung de ama hek siba kan da hai tai ko akoina siba je adum oirak te ne aduga molecular test de di akoi akoina sigra matung da eye transplant tawi ba cornea ga lokto ga transplant tawi koli ba adagi pungi matungina hai tai na ko lungs liver gumba de kidney gumba transplant tawi yari hai tai na ko sidani mukamu sidina muktam tam na sirak ba hai tai na ko magi body ji da phangi ba oxygen ade nutrients ki matungina hai tai akoina nga sagi yo sabi makong omje sidai da brain death se sidani ba akoina siba declare tawi je adu dai da mo ko gi brain ji mo makhana ni tong na khai tok pe ba outer cortex hai tai na ko sidina mo hai magi mathau na higher mental function aduga brain stem hai tai si mathau jina akoina respiration gumba tawri ba adagi consciousness akoina gyan tari ko li jing che magi mathau je sumaina magi mathau je sizine ba adu na ko gi cortex di dum samna kana ma extend gumba taro kanda coma da lei ba kot pa dagi stroke gumba taro kanda coma da gumba lei je tida di cortex dang so ine ba duga kasagi brain stem death je ti oi ba kan na kona actually declare to je ma sire coma
coma dagi sikre ga na dagi coma da leibna hogale ga haisi brain stem je hinga ga leibagine ba ko aduna brain stem de de sum mathang je sirak tene ba respiration le prani dai heart pump to le prani adu bu in case nang ventilator support to ba hai tai ventilator support or ga de dum brain ji sirani adu ga respiration ji dum kai no di machine na dum sor hola limni dum hola lei dine ba adu bu sigi respiration le tram ni hai tai ne ko ngasai gi heart si di masagi brain death se si je khangdam ni hai tai ma masagi pacemaker ma yaw je ri heart se beat tong na ba hai tai masagi adu du matam khara di dum heart se beat taro ga lei ba hai tai adu du na pulse nung phange khot le ga hai ji si la so adu di myam hoji mi ma je coma da lei ra da gi brain stem death la je dum myam certain test khara hai tai ne myam na su dum yam line to ba ya test khara dum khanga ga dum ani je dum yam line difference to ba ba kai no di coma ji di nang ma je brain stem death changjen gi ba ya adagi hinkal pa ya ani ji ma di option ani le ba aduga brain stem death se di sujoi choi na ma adum 100% si doram ne ba magi matam okay tai respiration lepa dai heartbeat lepa ji dum magi pisali ba nutrient adagi oxygen adugi makha pon ba ngak ta ne ba ko adubu brain stem death se dinam sungsoi soi dana 100% si doram ne adu ko na brain stem death se diagnose to gi har gi certain prerequisite hai tare ne ko prerequisite condition khar lei ba ma je exclude to gi da wa hai tare ne ko kai no di unconscious ma je patient ma je unconscious la kan da samna kan da hypoglycemia chat pa gum ba hai tare suddenly ma gi glucose level je down chat ki gum ba de hypothermia hai tare yam tina masa je injen gra ga de gi ko gi overdose oi ba patient adagi certain toxic khar gi hai tare ko barbiturate kana lei ko moi condition ji de dum sigi dum sigumba condition ji de dum exclude to ni hai tai adu na tabida sum unconscious or ba tai tai condition na unconscious or ga di hai tai ne ko dei da ha ma da akona to to brain stem reflex hai tai samna kana pupillary reflex hai tai ko gi mid na ji da torchlight thanjan ba kana ma je adum mayam normal oi ba mi da di dum ma je pixel la ko ne ba du dead oi ba mi ji de dilate or le ram ne ba da ki corneal reflex hai tai ne ko adagi gag reflex hai tare kona khanau da thinjan bakanda kona oge ga tori sikumba adai vestibulocochlear reflex kana lei ko adugo pupillary reflex corneal reflex adai gag reflex si option or ga di hai tare ko ani suba test condition ani suba step te kai changjan ni har ga di ma ki agi apnea test hai tare ma je respiration to bro kot pra na muk check to bu bai tare ventilator jang hakang lo pu tung da si je amuk to dra ba kona ancillary test hai ba ko brain ma gi brain ji da e lei bra na check to bai tare samna kana ct angiography gum tawba dagi USG Doppler gumba dagi EEG hai tare ne ko brain gi kai tare akona heart to ECG ka tawi da ko ko gi heart se mathau to river ko libra na siga samana na EEG na ma leibne ba ko gi brain gi mathau je to river ko libra na si check to bai tare side si absent or ba adu tar di ma je brain stem dead oi re na declare to dei ne ba tuna si gi condition je dum brain stem dead se la ga di mi je dum siba na si je dum sirak te ne ba adu bu nang ngasai gi aina sum ma da hajar re na ko respiration gumba heartbeat gumba leiba se dum ma gi supplement gi ha tare oxygen le hoba de oxygen supplement de nutrient supplement gi dum makha ko na du matam khara dum kana tawi adu siba na si je kai tare ko na doctor adagi hospital gi protocol gi di matung ile karam kan declare taw ni hai tare ko certain hospital karna brain stem death se sira kanda declare taw ba adagi adu akoi college gi dum kai tare ECG hai tare ko ECG monitor taw kanda magi ECG je dum up down chali da na ko si je dum akoi flat or kanda declare taw e ko kai no ding sa gi ngasagi brain stem death se siro matung da respiration je lep krani adagi ko gi heartbeat sim le pak tai ne ko adu last step ni na ko di sumaina dum declare taw hai ta ji dum machine to wo poni na adu na traga zo stethoscope na ngasagi heart sound lai ba dai breath sound lai ba na sigum ba dum check taro ga su dum lai traga di dum kano lai re da na ko dead oi re da na ko adu na tabi mayam adum news ta kai ja cover ta kai da dum mayam tanar magni na ko Siraba de gi hingal le ga na ha si condition is suspended animation ha si dai da di magi ma adum asi ba sa mana de magi body metabolic constant pura black de ne adu ga ko si zu kai de no zu khang da bai ta adu ga suddenly hingal pa bai ta si kum ba dum condition zo dum lei ha ta adu gi ne mayam doctor ne si re ga la tro kan da mo hingal le ga na kana to ise ado mayam na video je nungai khan bira gadi like share na singba dum topsan biram mo dong gi relative sing da subscribe to ba yaw ga dum subscribe topsan biram mo 30k as view dore to 30k hola je du ga isu ai gi site ngam jab gi boy ma cha ma to ngai ha bra yeng sarake du ga ina hai sing ai ngon pra totally rely di to bi ga no ko ado mayam na sigi video se matang side lo sin jarage bye bye